Laugardagskvöld á Stöð 2. Pólland í byrjun 9. áratugarins, lýðræðisöflin gegn herforingjastjórninni. Don't be afraid of those who killed the body. You sons of bitches are playing politics! Leave alone! Hiding a deserter is a criminal offense. They set me up. What, you think we are idiots? Yes. We have to fight. I don't hate them anymore. They can beat me, kill me. And I sincerely can pray for them. Prestvíg eða To Kill a Priest, laugardagskvöld hér á Stöð 2. Spennumyndin Nico, Above the Law er næst á dagskrá. Þetta er lokasýning myndarinnar og myndin er stranglega, og þá meina ég stranglega, bönnuð börnum.